predblagdansko doba, kada postane jako hladno i temperature padnu ispod ništice, posebno nas mame slatki okusi, ali alkoholna pića. Hrvati se ne srame svoje tradicije ispijanja alkohola, ali i pripremanja. Jedna mlada dama bila jako kreativna i osmislila je kako pelinkovac umjesiti u kekse. Idemo vidjeti što nam je pripremila. Koja je sad faza? Ovo je sada, a ovo je u principu sad ih pečemo, tijesto je razvaljeno, sad su napumpani pekmezi. Ovo je šljivovica, šljivovicu sad radim. I onda u principu kako se keksi pune prije nego što se peku, onda ih prvo moram napunit, zatvorit i onda ih tek šteham. Mislim, sve se radi ručno, tako da ovaj je proces i dosta dugotrajan, ali... Što se mora nije teško. Ma naravno. Ljudi vide da se to u principu radi na vrlo, kako bi rekla, normalan način. Obavezno sol, uvijek sol, u keksu uvijek, jer je vrlo bljutav bez soli. To je šljivovica. Šljivovica, tako gusto. Šta je ovo? Ulje kokosovo. Kad niš se ne rimuje s tim keksom, mislim, to se namučiš stvarno dok nađeš nešto što se rimuje sa keks. I onda taj keks na eks se sam po sebi nametnuo, a onda kad je keks na eks, s obzirom da je na eks, onda mora biti sa nekakvim alkoholom, a meni onda nekak bilo bedesto to raditi sa nekakvim pićima koja nisu odavde. I onda sam se sjetila te šljivovice, tog pelinkovca i plavca. Svi plehovi i onda u pečnicu. Šta tvoje? Ovo ne drži okus bi bio pelinkovac, tako ćemo vidjeti. To ovako unaprijed kada da, unaprijed. To ne možemo biti sigurno dok ne probaš. S ledom i limunom mi ne drži pelinkovac. Vidiš fakat, led i limun. Osjećam ga sad. Božiš, kak sam pelinkovca. Moj najdrži je sa šljivovicom. Mislim, ja sam Slavonka ipak porijeklom, pa onda... Sorry, tata je sramo. Kako je pivo? Koga radi mora biti dobar. Živjeli do posljednje mrve.